Ćao drugari, Ćao drugari, ovo je Marko ovo je Ana. i mi držimo školicu ritma Deklići za decu u Novosadskom dečijem kulturnom centru. Ono što ćemo danas učiti je igra svaka svraka, skakana dva kraka, ali za dvoje. Hajde da vidimo kako to izgleda. Svaka, svaka, skaka na dva kraka. 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 Od elemenata koje imamo u ovom grupnom izvođenju svrake je zajednički ples desnom, levom i obe ruke. Svaka, svraka, skaka na dva kraka. Još jednom, svaka, svraka, skaka na dva kraka. Svaka, svraka, skaka na dva kraka. Svaka, svraka, skaka na dva kraka. Hvala vam što ste bili danas sa nama i naučili još jednu od zanimljivih igara koje nudimo na našem YouTube kanalu. Pretplatite se, zapratite nas i vidimo se ponovo sledeće nedelje. Ćao! Ćao!